Uvijek uz gospodarstvo. Privredni vjesnik. Vrijeme je za gospodarstvo. Obiteljska tvrtka koju je osnovao 1990. nosi ime njegova oca. Već 3 generacije se bave drvom, a pripremaju se za iskorak u energetiku. Pripadaju skupini od 1% najefikasnijih tvrtki u Hrvatskoj. Nalaze se među 3 najveća izvoznika drvnih proizvoda u Hrvatskoj, pri čemu su najveći izvoznik drvnih sortimenata na arapska tržišta. Danas Šerif grupa, u kojoj su Šerif Export Import, drvni klaster Glina te Beto Glina i predstavništvo u Egiptu, zapošljava više od 150 ljudi. Gost Darka Bukovića je Murat Pašić. Gospodine Pašić, vrlo jednostavno ispadne u ovoj minuti kad izgovorimo sve što radite, ali trebalo je 90 imati hrabrosti i krenuti. Pa, znate što, ja sam uvijek nešto smišljao da bude drukčije od drugih, tako da sam ja prvi koji je mene natjerao da to napravim, to je jedan Židov koji je u Čileu, koji je došao u Egipat i mene našao u jednoj firmi koja najviše kupuje na Bliskom istoku drva i kad je rekao, kaže, ovaj je iz Jugoslavije, on je opsovao, kaže, pa ja tebe 1,5 godina čekam. Rekao, zašto, gospodine, vi što me čekate? Kaže, ja hoću da vi radite za nas. Ja sam mu odgovorio, rekao, ne mogu ja raditi, ja sam došao ovdje iz eksport drva i u Interesportu sjedim, eno ga, kaže, pravi socijalista. Već je posložio. Kaže, ali mogu pitati moje kompanije da radimo za vas. Ja sam to sutradan već dobio saglasnost za to i to se tako počelo razvijati. Pošto je on meni rekao, a kad ćeš ti moći raditi za mene? Rekao, kad budem navršio 55 godina, onda idem u mirovinu, pa eventualno 7 dana prije nego što sam ja imao 55. rođendan, ja dobijem pismo iz Čile od grupacije, mi otvaramo predstavništvo u Egiptu, ako ste zainteresovani dajemo vama, ako ne, mi ćemo postati 2 svoja službenika. Za one koji ne znaju, vi ste došli iz rodnog Teslića, bili ste savjetnik uprave u Zagrebu nakon što ste bili direktor drvne industrije. Ja sam se rodio u Istočnoj Hercegovini, jednom malom selu Mulje, onda sam 1941. smo došli u Sarajevo kao izbjeglice, završio srednju školu i sa 16,5 godina planski su me rasporedili u Teslić. Nije bilo hoćete li ili nećete, nego morate. Po komandi? Po komandi. Kaže, ako ne budete se javili, sprovešće vas organi vlasti. Tako je bilo prvo zaposlenje. Već sa 17,5 godina sam imao 200 radnika. I tako se to nastavilo sa 28 godina. I 79. se zapravo, to je ta priča o Aleksandriji i Egiptu. 77. sam pokojni gospodin Mondo Licul, čovjek koji je meni najviše valja u životu, meni kaže, idi ti dođi ovdje u eksport drvo. Mondo, šta bi radio kad ćeš biti savjetnik generalnog direktora, moj lični savjetnik će biti. 79. po istom principu kaže, ideš ti u Egipat. To je ta priča koja je otvorila. Ali ta priča sa Egiptom je zapravo 90. otvorila tu drugu razinu u kojoj je i sin Damir na nagovor. U tom je stvar. Kad sam otišao u Egipat, onda sam pitao onda, rekao, ja imam sina koji treba na fakultet. Kaže, neka ide na fakultet. Neka ide još. I tako smo mi dvojica otišli tamo. Damir je 4,5 godine završio američki fakultet i magistrirao. Svo vrijeme išao sa mnom kod kupaca i on je već danas sigurno daleko najbolji poznavalac arapskog. Vi ste sebi u tom trenutku razmišljali o imenu tvrtke i zapravo jedno ime koje je ime vašeg oca je poslužilo idealno za jedan dobar, čak i PR-ovski dio priče, Šerif Export Import. To jer Šerif je ime i arapski, i Arapa i Židova, a u Americi znamo šta je Šerif. U slengu znači ko je vlast. A to je odabrao moj sin, koji je najviše volio svog djeda. Da. I u ovom trenutku kreće jedna priča o Šerif Export Importu i ako bi sad gledali nekakav taj uspon 20 godina, postajete jedan od najvećih izvoznika u arapsko tržište, preko 40% ukupnog izvoza drvene građe. Ukupan izvoz je sada negdje između 30 i 35 milijuna. Točno. I vi zapravo
preuzimate jednu ulogu nečega što je bilo kada ste vi radili u eksport drvu, zar ne? Da, ja sam i u Egiptu strahovito povećao izvoz eksport drva. Ja sam zastupao Jugoslaviju, ali jasno, kako kažu kod nas, preča je košulja od kaputa, uvijek je bilo eksport drva na prvom planu. Ja sam od 79. kad sam došao, eksport drva imalo $7 miliona izvoz, kad sam otišao bilo je 19 miliona. Ne znam da li danas imaju... Drugačije se i vode neke statistike. Drugo, ja znam puno raditi, znam puno o struci, ali imam i te sportske sreće. Nikad u životu nije ni jedna firma bila u gubitku. Nikad nisam nekakvih velikih problema imao, tako je, hvala Bogu, evo, da, i danas. ali i ono što je, recimo, možemo tako nazvati prekretnicom, bilo je da onaj ušteđeni novac ili investicije koje su bili, uložili ste u drvni centar Glina 2006. za jedan novi iskorak. Da, sve što smo zaradili u Egiptu i od Čilea i od ovako, mi smo uglavnom to uložili u Binu, to je bilo prije 6 godina. Meni je ponovo zamirisala piljevina, jer čovjek 61 godinu sam ja u tom poslu i sve... Ali ste prvi put odlučili proizvodnju. Prvo da se okušam u proizvodnji, jer su svi kukali na proizvodnju. I ja sam rekao mom sinu, posle i unicima, idemo pa ćete vidjeti da ćemo i tu biti uspješni. I evo, hvala Bogu, danas smo imamo najveću pilanu u Hrvatskoj. I ne samo to, na području od posebne državne skrbi u vrlo kratko vrijeme 118 zaposlenih. To je bilo, a danas ih ima 137. Da, dobro, u svakom slučaju kako raste tvrtka, tako rastete. Jer smo sad uveli još jednu pilanu i to smo prije 10-ak dana zaposlili novi 20. Da, ali taj drvni centar Glina je zapravo zanimljiv i zbog jedne tvrtke koju ste osnovali 2009. To je BTO Glina. Dakle, jedan ulazak u obnovljive izvore energije, prostor u kojem zapravo koristite, ako možemo tako nazvati, otpad iz ovog cijelog sustava, a on bi mogao osigurati 1 megavat, jel tako, električne i 4 megavata toplinske energije, što bi bilo dovoljno i viveri i kaznionici u Glini, dječjem vrtiću, školi. Sve znate. Pa pokušao sam zapravo vidjeti tko ste vi. Ali bi bilo interesantno kazati, pošto jako mnogo kod nas ljudi zamišlja proizvodnju struje i topline vrlo jednostavnim, kupi one otpadke pa će to se mora puno raditi da bi se došlo do toga da to napravite. Mi imamo sad i građevinsku dozvolu, sve imamo, to je moj stari unuk radi, on je zato ispod tata mata. Međutim, šta smo mi pre toga morali riješiti? Pre toga smo morali riješiti upravo ovo, kome ćemo prodati tu toplotnu energiju. Pa smo onda išli u kaznionicu, pa škole, pa zdravstvo i vjerovatno i za viveru. Ali to možete preko zime. A šta ćete preko ljeta? To je caka. Mi smo onda odlučili tamo da napravimo još 3000 sušara, 3000 kubika da se može sušiti drveta, tako, ali morate zimi grijati ove, onda ne mogu sušare raditi. Evo, za 45 dana bit će montiran jedan pomoćni kotao od 2 megavata koji će onda sve riješiti na taj način, a imamo i dovoljno otpadaka za cijelu ovu. Upravo to želim reći, jer ste i otvorili ovaj dio u Gorskom Kotaru kao novi dio, to je kupljena pilana od Finvesta. Imamo ugovor sa šumama isto za 17.000 kubika biomase, koju možemo isto tako koristiti za bioenergiju. Jedna od karakteristika vašeg poslovanja je jedna suradnja sa preko 40 pilanara, je li tako? Da. I to je jedna posebnost koju su mi svi rekli koji se bave drvnom branšu, da zapravo imate jedan vrlo dobar odnos i to možemo tako reći čak i na riječ. Pa ja sam u životu, nije me niko izigrao, bez obzira što sam toliko i jako puno ljudima dajem na riječ i ako vidim da su ljudi u nevolji, onda im pomognem. Zajedno sa šumama koji su mi rekli jedna pilana u Gorskom Kotaru Đurići, jer ona im je bila dužna nekakav novac, i onda su bili otišli da vidite može li se šta napraviti. Ja sam otišao, bio sam 1 sat sa mojim sinom, posjedili smo, rekao preuzimamo mi da se za 2 godine im je vratila sav dug i danas ta pilana odlično radi.
mene boli kad se pilane gase. Ja ne volim to. Ovo zadnje vrijeme što se piše o ovom bilokalniku i ovo to jako utiče loše na mene. Da ima tu dogovora, da ima tu sloge. Mi sutra možemo tih 30 radnika na istom mjestu zaposliti 6 mjeseci, godinu dana, koliko oni hoće. I da opet im predamo njima kad ih naučimo kako treba da se radi. A možda je tu problem upravo taj koji ste rekli, da je nekada najteži problem sjest za stol i mirne glave, dakle trijezne glave, razgovarati o poslu. Da. Nažalost, u drvnoj industriji, u pretvorbama, mnogi su uzeli ta poduzeća koji nemaju veze s tim, samo što nema ginekologa, inače ima svi drugih struka. I ta ne može opstati, pored obiteljskog, što je broj 1, ali i ovo kad ljudi znaju u što ulaze. Ali apsolutno, zadnji podaci, ako bi ih uzeli po broju zaposlenih u Hrvatskoj, ispostavi se da je preko 50% zaposlenih zaposleno u obiteljskim tvrtkama. Da. I to je zapravo jedna snaga i hrvatskog gospodarstva i mogućnosti na koji način ići dalje. Jer ipak svoje ime ulažete, svoju obitelj. Bez toga vrlo teško. Međutim, ima i loših obitelji, znate. Apsolutno. 85% u Italiji obiteljski su firme. Ja sam to davno. A onda je vrlo bitno da imate složnu obitelj. Moram priznati, kao što ja imam mojih 8 najuži radi u obitelji, ćerka je financijski direktor, jedan unuk je direktor te najveće pilane, drugi Damir je najveći poznavalac arapskog tržišta i onda mi uvijek radimo nešto što ne radi drugi. Možda će se moje kolege, prijatelji naljutiti, ali ja ne priznajem pilanu ako radi kako treba da ima gubitak. To mogu dokazati, svaka rekla, samo od nule da počnem, ne sad što je on... Da, preuzimate dugove koji su dugo bili, da. Vratimo se sad na sekundu. Hrvatska je negdje došla na izvoz oko $900 milijuna. U tome je negdje 350 milijuna čistog namještaja, ovaj dio je drveta. Mijenja se taj odnos. Da, mijenja se samo odnos. Međutim, ostaje jedno pitanje, da li suradnja, da li klasterizacija, da li nuđenje nekakvog zajedničkog proizvoda ili zašto bi neke tvrtke otvarale predstavništva u arapskim zemljama ako ste vi već u Egiptu? Dakle, vi možete postati njihovo eksport drva, ako mogu to tako reći. Nažalost, ovaj naš hrvatski jal to ne dopušta. Mi smo komori dali naše kancelarije, imamo viška kancelarija, ne treba ništa, telefon ne treba da plati, nije niko našo za shodno. Mi smo, ne mogu ljudi da shvate da neko igra u županijskoj lizi, a neko igra u prvoj lizi. Da. To ljudi ne mogu da shvate. I mi smo se nudili nekoliko puta, pogotovo u tom arapskom svijetu. U mene njih 5 govori arapski, pored engleskim je kao domaći, i unuku koji je završio američki fakultet i sinu, ali ljudi nisu. U Dubaju je bila cijela delegacija i mi smo predložili da napravimo predstavništvo, međutim otišli su mimo nas. Mi smo za jedan dan napravili kod sina od mog prijatelja, registrirali kod njega za $1000. I koliko zapravo izvozite sada u arapske zemlje? Da ljudi uopće dobe dojam, koliko je to u postotku od ukupnog izvoza? Ono što ste spomenuli, između 35 i 40% od 2001. do danas u Egipat. U ukupnom izvozu. Vi sudjelujete u ukupnom izvozu. Hrvatskom izvozu. Ali mi smo u zadnjih godina znatno poboljšali izvoz u Vijetnam, Kinu, Dubaj. Mi u Dubaju jako puno radimo za vrata štokova, radimo puno toga. Dovratnike. Da, dovratnike naš. Moj sin Damir, on je specijalista zbilja za to. On je prije 3 mjeseca meni rekao, idem ja tata u Vijetnam, imam jednog poznanika tamo. Otišao, odnio nekakve uzorke, napravio ogroman posao u Vijetnamu. Otvorio tržište. Napravio mimo komore, mi išli izlagali, mi ono što smo tamo izvozili, izlagali i čak se dosjetio tamo i čak jedan sad nogometni klub koji u njihovoj prvoj lizi nosi Sheriff Group. Sjajno. Za $1000. Pa probajte kod nas. Pa ne, ja kažem možete kod nas za te novce. Za male novce. Kad spominjemo taj izvoz, on ne ostaje samo na ovom dijelu. Tu su i gotovi proizvodi, dijelovi namještaja, je li tako? Da, danas sam zbrajao za 3 mjeseca i mi smo izvezli 46 milijuna kuna za 3 mjeseca, to je rekordno.
Imali smo jedan dan, smo imali 17 kontejnera. Znate, to drugi ako izveze 2 kontejnera mjesečno, pa je već uspjeh. I onda, to je Kina, Vijetnam, gdje se postižu najbolje cijene. Točno. I zato imamo super. U Egiptu i ovo gdje je velika, tu nema. Tu se zaradi 3-4% i vi zadovoljni jer idemo na količinu. Mi ćemo ove godine, planiramo da ćemo napraviti 180 miliona prometa. 192 zaposlena danas imamo. Imamo luku Raša koja je 11... Upravo sam to htio pitati. Ušli ste i u taj dio koncesijskog ugovora sa 10 godina. 11 godina je ta luka bila potpuno prazna. I mi smo je preuzeli, 1,5 godinu dana smo bili sami i onda je došlo i eksport drva, pa sad imamo 50% koncesiju na 10 godina. I to zapravo sada, ako ćemo gledati ovako tehnički ili makro, luka Raša postaje glavna izvozna luka za drvnu industriju. Da, za tvrdu rezanu ugrađuje u 3 mjeseca 2 put više otpremna nego Rijeka. A istodobno i preko luke Ploče kao zastupnik Bosanske građe, sve manje. Bilo je negdje 20%, ako su zadnji podaci točni. Nekad je bilo i 50%, ali sve manje, jer luka Ploče se orijentirala na ove rasute terete, ugalj i onda to upropasti građu. A imali smo čak i ozbiljan gubitak, na tome jer smo morali prodati ispod svih mogućih cijena. Sad se pravi terminal u Pločama i navodno posebno za drvo, onda ćemo to aktivirati. Vjerojatno, da. Kad spominjemo i ovih 190 zaposlenika, spomenuli ste svih 8 članova obitelji, dakle tu su i braća, sestre, unuci i snaha, šefica financija, dakle ipak obitelj je taj nukleus koji drži cijelu tvrtku. Nema, nikad ja mogu uspjeti da ovo nemam takvu obitelj, složili ovi ljudi, onda to, znate, najbitnije je tu napraviti neku sadržajno, profesionalno i obiteljsko, udružiti to, naći nekakvu mjeru. Pa teško je ne razgovarati sa ženom kad dođete kući, i sa unucima i sa svima. Pa sa svima, supruga je zahvalna, Marija se zove supruga, toliko što je tu djecu odgojila onako po-starinski, da se mora stariji poštivati. Red, radi, disciplina. I onda tako se onda i djeca, svoju djecu, tako da danas recimo moji unuci nekim stvarima puno bolje vladaju od mene, a on mene ipak priupitaju. Jer je to tako naučio, tako je to odgojeno. Kad pogledate, evo, vi ste sad predsjednik nadzornog odbora, zapravo dali ste si s jedne strane počasnu funkciju, a istodobno puno odluka ovisi i o vama samima. Prenosite tu na 2. i 3. generaciju. Da, ja sam upravo sretan. Jedan moj veliki prijatelj mi je rekao, koji je puno veći gazda od nas, mi smo tako nekakav srednja, on je puno veći, 5-6 puta. I onda je on vidio moje unuke i vidio mog sina i on kaže, Murate, ti si sretan čovjek. Rekao, što? Kako ja sretan, ti nisi, ja sam mali, ti imaš kome ostaviti. Pa i to je sad pitanje, jer nekada... To je velika stvar. Jer nekada zapravo dođete do kraja, shvatite da ne možete i prodate tvrtku. I zapravo prodate dio sebe, dio svog života. Ja mislim da sam ja i 3. generaciju, da sigurno neće niko prodavati, ne znam, ovi pravunuci, šta će oni, ali možda i kupe ovaj nogometni klub iz Vijetnama, što smo rekli. Kad gledamo zapravo na jednu makro situaciju, zaintrigirala me jedna rečenica koju ste rekli u jednom intervjuu, meni nitko nikad ništa nije dao, pa nema ni razloga da mi političari otvaraju pogone. Točno. Prvi političari koji su došli kod mene bio je gospodin Milanović i Čačić, i ja sam direktno pitao, ne znam, kako ste vi prošli na što kaže Čačić, kako je vrlo rječit, kaže, pa zar vi mislite da mi nemamo službe koja nama kaže ko je najbolji ovdje, koji može najviše. A otvarali smo malo selo i onda su se neki pitali, bili mogli otvoriti, ja sam rekao ne. I to je otvorio jedan radnik koji ima 85 godina, koji je 35 godina radio u toj pilani, ona je ukinuta i on je bio sav plako. Mi smo ga
vodili na ručak i tako. Matija Šimić. Da, pa vi sve znate. Pa ja sam se pripremio jer, kažem, rijetkost je i dobiti osobu za koju jako malo ljudi zna, a zapravo veliki posao se tu odrađuje. Moramo biti iskreni. Pa evo, neka drugi ocjene, ja samo ponovo tvrdim, radimo uglavnom punom parom, svi unutra i uvijek nastojimo raditi ono što drugi ne rade. Jedna temeljna stvar, ja se ne takmičim sa pilanama u Hrvatskoj, neka mi gospoda izvine, ja se takmičim sa moja pilana, djeca sa najvećim proizvođačem bukovine građe, to je Paul Mayer iz Njemačke, mi s njima se na tržištu koljemo i mi smo jedini koji imamo svoje brendove u Bukovini. Znate, ima Boss i Bosch. Zanimljivo. Ne? Da. Tako da mi idemo na ta tržišta i uspijevate. Hvala Bogu. Da. Spomenuli ste sad u toj rečenici možda kao savjet poduzetnicima da ipak trebaju tražiti nekakvu svoju posebnost. Ne slijediti ono što je već netko napravio, nego pokušati pronaći nekakvu rupu na tržištu, ako možemo tako reći. Je li to možda vaš savjet mladim poduzetnicima? Svakome. Znate, nas su Talijani desetine godina ubjeđivali da ne trebaju sušare, jer pazite, oni su se obogatili, mi smo im stali sirovu robu, on je osušio tamo malo našminko i prodavao za dvostruku cijenu. Da. Tako da svak mora razmišljati da radi nešto što ne radi drugi. Ja sam to tako radio u Bosni. Ja sam radio, imao sam 3000 radnika, ogroman, ali smo radili i furnir, i tanku šperploču, jedini u bivšoj Jugoslaviji. To je bila drvna industrija Borja. I televizijske kutije, to je najteže u drveta rad, televizijska kutija, imate 100 kota, gdje su restine. Dakle, uvijek sam išao za onim što drugi ne rade. Ovdje za ris, kompletan ris smo mi iz Seslića snabdjevali. Da, nažalost sad je plastika u pitanju. Da. I teško je. 2012. je izazovna godina za sve. Nastaju problemi oko izvoza, CEFTA, Evropska unija, Bosna, neke države kad izvozite, kao što Rumunjska ima, zapravo sasvim drugačije carine i sve. Kako se boriti danas? Znate, morate sve sagledati i kazati sad Rumunjska se bori i ima privilegije da mi moramo plaćati porez, oni ne plaćaju. A onda mi proizvodimo ono što oni ne proizvode. Pa onda možete dobiti cijenu za istu robu, neće vam onaj platiti. Zašto kad bi mogao ovdje jeftinije proći? Tako da morate sve uzeti. Onda u Egiptu vam jako cijene. Točno, samo da ga ne prevarite. Iako oni svakog prevare. Pokušavaju, zapravo. Ali poslije cijene i poslije se u Egiptu vam ima jedno geslo da kaže ko radi s Muratom ne može izgubiti. Evo, doslovice je tako. Dakle, gospodine Pašić, ove rukavice, kao što vam je vjerojatno jasno, nisu samo ukras. One su i poruka svima nama koji u ovom trenutku radimo, funkcioniramo u Hrvatskoj, da je vrijeme za gospodarstvo, da navučemo rukavice, riješimo se svega onoga što je bilo loše i krenemo tražeći nekakve posebnosti i tražeći nekakav svoj put i svoj dio tržišta. Sve ste rekli, ja se potpuno se slažem, samo daj Bože da to ljudi shvate, da ne gledaju samo svoj interes i da ta naša birokracija shvati to da se od toga živi. Da, jer bez gospodarstva nema ni administracije. Da ne može jedan službenik, ponovo kao primjer, u Sisku mi smo zaposlili radnika i u roku od 7 dana mora doći kod njih da si ga zaposlio. Mi smo 5. dan poslali, ali bio petak 5. dan. I došlo je u ponedjeljak, odmah je došla tužba 70.000 da se plati, međutim pogrešio je njihov čovjek, ovaj koji je... Da, dakle, to je ono kada administracija radi štetu umjesto da je servis. Mjesto da je ta žena nazvala telefonom ili napisala, gospodo, nemojte da to radite, kazne su velike, ne bi se nikad nikoga, ovako je svaki Ivan. Problem je kad administracija trenira strogoću. Da. Gospodine Pašić, hvala vam. Hvala i vama.
Vrijeme za gospodarstvo nikada ne završava. Završila je samo naša emisija. Želeći vam puno osobnog i poslovnog zadovoljstva, do novog susreta, lijep pozdrav.